Abaperezida 10 bakunzwe cyane ku isi. Amateka yimbitse, imbaraga n'amabanga yatumye bakundwa. Suko bari beza gusa, hari ibanga rikomeye. Kuba perezida si ibintu bigoye cyane, ariko gukundwa n'abaturage ni urugamba rukomeye. Hari abayobozi benshi bayoboye ibihugu, ariko bake cyane bagize amahirwe yo kwinjira mu mitima y'abantu. Abayobozi bakunzwe cyane ku isi si uko bavutse bakundwa, ahubwo ni ukubera ibyemezo bikomeye bafashe. Ibyemezo byabasabaga ubutwari bukomeye. Uyu munsi tugiye kureba abayobozi 10 bahinduye amateka, tukamenya neza impamvu bakunzwe n'amasomo twabigiraho. Ku mwanya wa 10 turahasanga Justin Trudeau. Justin Trudeau yavutse ku ya 25 z'ukwa 12 mu cya 1971. Ni umunyapolitiki wo muri Canada, wabaye minisitiri w'intebe wa 23 wa Canada kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 kugeza mu kwezi kwa gatatu mu bihumbi 2025. Akaba yarayoboye ishyaka ry'Abaliberon kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2025. Nk'umuhungu w'imfura wahoze ari minisitiri w'intebe, Pierre Trudeau yarerewe mu ruhame, nyuma akora nk'umwarimu mbere gato yo kwinjira muri politike. Yegukana umwanya we wa mbere mu bihumbi 2008 kandi yaje kwegukana intsinzi mu matora 3 yikurikiranya. Impamvu yakunzwe: Justin Trudeau yashyize imbere uburinganire n'ubwubahane, yubatse igihugu gifite ubumwe mu bantu batandukanye. Uyu munsi aracyayobora Canada, akomeza gukundwa n'abaturage benshi. Atuye muri Ottawa, yayoboye mu gihe hari ibibazo bya politike muri Canada. Ku mwanya wa 9 turahasanga Sanna Marin. Sanna Marin wavutse ku ya 16 z'ukwa 11 mu cya 1985. Ni umunyapolitike wo muri Finland, wabaye minisitiri w'intebe wa Finland kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu bihumbi 2023. Akaba yarabaye umuyobozi w'ishyaka ry'Abademokrate mu mwaka w'ibihumbi 2020. Yakuriye i Pakran, nyuma yize siyansi y'ubuyobozi muri kaminuza ya Tampere. Yinjiye mu ishyaka ry'Abademokrate mu mwaka w'ibihumbi 2006, atorwa mu nama njyanama y'umujyi wa Tampere. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 aba umuyobozi w'umujyi wa Tampere mu mwaka wakurikiyeho. Marin kandi yatowe mu nteko ishinga amategeko mu mwaka wa 2015, aba umuyobozi wungirije wa mbere w'Abademokrate mu mwaka w'ibihumbi 2017. Mu mwaka wa 2019 yabaye minisitiri w'ubwikorezi n'itumanaho. Marin yasimbuye Antilin ku mwanya wa minisitiri w'intebe ku itariki ya 10 z'ukwa 12 mu bihumbi 2019. Icyo gihe yari umugore muto cyane ku isi mu buyobozi. Nyuma y'igitero cy'Abarusiya muri Ukraine muri Gashyantare 2022, Marin yayoboye igikorwa cya Finland cyari gishingiye ku gusaba umwanya mu muryango wa OTAN. Impamvu yakunzwe: Sanna Marin yazanye ubuyobozi bushya bushingiye ku rubyiruko. Yerekanye ko imyaka atari imbogamizi mu kuyobora neza. Uyu munsi aracyari icyitegererezo ku isi. Yayoboye kandi mu gihe hariho ibibazo bya media controversy. Ubu aracyatuye muri Finland, akora mu bigo mpuzamahanga n'imishinga itandukanye. Ku mwanya wa 8 turahasanga Perezida Paul Kagame. Paul Kagame yavutse ku ya 23 z'ukwa 10 mu cya 1957. Ni umunyapolitike w'u Rwanda, akaba n'uwahoze ari umuyobozi wa gisirikare. Akaba yarabaye perezida w'u Rwanda kuva muri Mata mu bihumbi 2000. Azwiho kuba yarayoboye ishyaka rya FPR mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu cya 1994. Nyuma aza kuyobora amavugurura akomeye mu bukungu no mu mibereho myiza y'abaturage, mu gihe ahanganye n'ibivugwa mu bwisanzure bwa politike. Impamvu yakunzwe ni iterambere ryihuse mu gihugu, umutekano uhamye imbere mu gihugu no hanze yacyo, isuku muri Kigali n'ubuyobozi bwegerejwe abaturage, aho yashyizeho siroga igira iti umuturage ku isonga. Aracyatuye i Kigali, ayobora igihugu.
u Rwanda rwabaye urugero rw'iterambere muri Afurika. Ku mwanya wa 7 turahasanga Lee Kuan Yew, yavutse ku ya 16 z'ukwa 9 mu 1923, avukira muri Singapore. Yapfuye ku ya 23 z'ukwa 3 mu 2015, apfira muri Singapore. Yari umunyapolitiki akaba n'umunyamategeko, wari minisitiri wa Singapore kuva mu 1959 kugeza mu 1990. Afatwa cyane nk'uwashinze Singapore ya none. Lee yahinduye igihugu cyari gifite umubare munini w'abatazi gusoma no kwandika, agihindura igihugu gikiza cyane mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Ku buyobozi bwe, Singapore yateje imbere cyane ubukungu bukomeye, bufite imwe mu mibare iri hejuru cyane ya GDP kuri buri muturage muri Aziya. Mu kinyejana cya 21, Singapore yakomeje inzira yayo yo kuzamura ubukungu. Guhera mu 2023, Singapore yari ifite GDP iri hejuru kuri buri muturage kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ikaba imwe muri pasiporo zikomeye cyane ku isi, bigatuma abantu badashobora visa cyangwa gusaba visa mu bihugu birenga 190. Impamvu Lee yakunzwe ni vision ndende cyangwa se icyerekezo cy'igihugu, kandi yaranzwe n'ikinyabupfura ku rwego rwo hejuru. Yayoboye mu gihe hariho kunengwa k'ubwisanzure bwa politike. Yapfuye mu 2015 yishwe n'indwara ya pneumonia. Yabaga muri Singapore, ariko uyu munsi aracyafatwa nk'umubyeyi w'igihugu. Yahinduye igihugu gito kiba igihanganje ku isi. Ku mwanya wa 6 turahasanga John Magufuli. John Pombe Joseph Magufuli yavutse ku ya 29 z'ukwa 10 mu mwaka w'1959. Yari umunyapolitike wo muri Tanzania, wabaye perezida wa 5 wa Tanzania kuva mu mwaka wa 2015 kugeza apfuye ku ya 17 z'ukwa 3 mu 2021. Azwi ku izina rya Debluduza kubera uburyo bukomeye bw'imikorere kandi butarimo ubunebwe mu iterambere ry'ibikorwa remezo no kurwanya ruswa. Yari perezida wibanze ku bushishozi bukomeye mu by'imari, politike y'igihugu n'imishinga minini y'ibikorwa remezo. John Magufuli yarazwiho gukunda umurimo no kurwanya ruswa. Yayoboye mu gihe hariho ibibazo byo kunengwa ku bijyanye n'ubwisanzure ndetse n'ikibazo cya COVID-19. Impamvu yakunzwe, yarazwiho gukora ibikorwa bifatika kuruta kuvuga, kandi yagerageje kugabanya ruswa mu gihugu. Yapfuye mu 2021 yishwe n'indwara y'umutima. Yari atuye mu mujyi wa Dodoma. Aracyibukwa cyane muri Tanzania uyu munsi. Magufuli yari umuyobozi ukora, atari ukuvuga gusa. Ku mwanya wa 5 turahasanga Jose Mujica. Jose Pepe Mujica yavutse ku ya 20 z'ukwa 5 mu 1935, apfa ku itariki ya 13 z'ukwa 5 mu mwaka wa 2025. Yari umunyapolitike wo muri Irigwe, wahoze ari umurwanyi w'inyeshyamba, akaba n'umuhinzi wabaye perezida wa 40 wa Irigwe kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu 2015. Yamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga nka perezida wicisha bugufi cyane ku isi. Bitewe n'imibereho ye yo kwiheba, yatanze hafi 90% by'umushahara we mu muryango w'abagiraneza, kandi yanga kuba mu ngoro ya perezida. Impamvu yakunzwe cyane ni ukubera ubuzima bworoheje yabagamo, gufasha abakene no kutikunda. Ku mwanya wa 4 mu baperezida bakunzwe cyane ku isi turahasanga Abdul Kalam. Abdul Kalam yari umuhanga mu by'indege, akaba n'umunyapolitike w'icyamamare w'Ubuhinde. Akaba yarabaye perezida wa 11 w'Ubuhinde kuva mu mwaka wa 2002 kugeza mu 2007. Yavukiye mu muryango w'Abayisilamu b'Abatamil bari batuye i Rameswaram. Yatsinze ibibazo by'ubukungu harimo no kugurisha ibinyamakuru akiri umwana.
kugira ngo abe umuhanga mu by'ingenzi mu bijyanye n'ikirere cya gisivile mu Buhinde no guteza imbere ibisasu bya mizayili. Bimuhesha izina ry'umugabo w'Ubuhinde ukoresha ibisasu bya mizayili. Yavukiye mu muryango ukennye mu mwaka w'1931. Yize siyanse, aba umuhanga mu bya mizayili. Impamvu yakunzwe cyane n'abaturage ni ukubera imibereho yo kwicisha bugufi, gukunda urubyiruko no kuba umuyobozi utari umunyapolitike gakondo. Yapfuye mu 2015 ari mu murimo wo kwigisha nk'uko yabayeho ubuzima bwe bwose. Yabaga mu Buhinde afatwa nk'umuyobozi w'abaturage. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Barack Hussein Obama. Barack Obama yayoboye kuva mu mwaka w'2009 kugeza mu mwaka w'2017. Yavukiye muri Hawaii mu mwaka w'1961. Yize amategeko, aba umwarimu n'umunyapolitike. Mu mwaka w'2008 yatsinze amatora aba perezida mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu bibazo by'ubukungu bikomeye. Yashyizeho gahunda ya Affordable Care Act ifasha abaturage kubona ubuvuzi mu buryo bworoshye. Yayoboye kandi mu gihe hariho ibibazo bya economic crisis cyangwa se ibibazo by'ubukungu mu gihugu ndetse n'intambara zo hanze y'igihugu. Impamvu yakunzwe cyane nuko yagiraga imvugo nziza, gushyira imbere abaturage, guhindura amateka, kuko niwe mu perezida wa mbere w'umwirabura wari ubayeho muri Amerika. Aracyariho n'uyu munsi, akora ibikorwa by'ubugiraneza. Akaba atuye muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yandika ibitabo, agakora ibikorwa by'ubugiraneza n'ibiganiro mpuzamahanga. Obama ntiyahinduye amateka gusa, yahaye n'abantu icyizere. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Nelson Mandela. Yayoboye kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1999. Mandela yavukiye muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'1918. Yize amategeko, aba umunyapolitike urwanya apartheid, ivangura rishingiye ku ruhu. Mu mwaka w'1962 yafunzwe azira kurwanya ubutegetsi bw'ivangura. Amara imyaka 27 muri gereza. Mu mwaka w'1990 yararekuwe atangira ibiganiro by'amahoro. Mu mwaka w'1994 kandi yabaye perezida wa mbere watowe mu matora rusange. Yayoboye mu gihe hariho ivangura ryari ryaraciyemo igihugu ibice. Hari amahirwe menshi y'intambara hagati y'abenegihugu. Impamvu yakunzwe nuko yakunze kubabarira aho kwihorera, kubanisha neza abirabura n'abazungu, ubuyobozi bwuzuye ubworoherane. Yapfuye mu mwaka w'2013 azize indwara y'ubuhumekero. Yabaga nawe i Johannesburg. Uyu munsi aracyibukwa nk'ikirango cy'amahoro ku isi. Mandela yerekanye ko imbabazi zifite imbaraga kurusha inzika. Ku mwanya wa mbere turahasanga Abraham Lincoln. Abraham Lincoln yavukiye mu muryango ukennye cyane muri Kentucky mu mwaka w'1809. Ntiyigeze ajya mu mashuri menshi, ahubwo yigishije gusoma no kwandika. Yaje kuba umunyamategeko, nyuma yinjira muri politike. Mu mwaka w'1860 yatorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe igihugu cyari kigabanyijemo ibice bibiri, abashyigikiye ubucakara n'ababurwanya. Ibi byatumye habaho American Civil War. Lincoln yafashe icyemezo gikomeye cyo gusohora itegeko rikuraho ubucakara, Emancipation Proclamation. Ibi byatumye akundwa cyane n'abaharaniraga uburenganzira bwa muntu. Yayoboye mu gihe hariho ibibazo by'intambara yishe abantu benshi cyane muri Civil War. Igihugu cyari kigiye gucikamo no gusenyuka. Impamvu yakunzwe: ubutwari mu bihe bikomeye, kurengera ubumwe bw'igihugu no kurwanya ubucakara. Yishwe mu mwaka w'1865 arashwe muri Ford's Theatre. Yari atuye Washington DC.
uyu munsi afatwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri leta ya Amerika. Lincoln ntiyapfuye nk'umuyobozi gusa, yapfuye nk'ikimenyetso cy'ubwigenge. Nubwo aba bayobozi bose batandukanye, ariko hari ibintu bitanu bahuriyeho. Icya mbere, vision cyangwa se icyerekezo cy'igihugu. Icya kabiri, gukorera abaturage. Icya gatatu, kwicisha bugufi. Icya kane, courage cyangwa gufata ibyemezo bikomeye. Icya gatanu, communication. Ubuyobozi nyabwo ntibupimirwa ku myaka uyoboye, ahubwo bupimirwa ku ngaruka usiga mu buzima bw'abantu. Abayobozi bose bagaragaje ko gukundwa bitava ku butegetsi, ahubwo biva ku byo ukorera abaturage. Bamwe barapfuye, abandi baracyariho, ariko bose basize amateka atazibagirana. Ninde wowe wumva wagakwiye kuba kuri uru rutonde? Andika igitekerezo cyawe, ukore like na subscribe kugira ngo ubone izindi documentaire nk'izi.